zadnje vreme sve veći porast problema u zemljištu, a i zemljišnih patogena, pre svega zbog dugogodišnjeg iscrpljivanja zemljišta, plodoreda koji nije toliko dobro i efikasan u suzbijanju nekih bolesti, češće dolazi do pojava ovakvih simptoma i propadanja biljaka. Obično se ljudi pitaju šta onda, ali za bolesti kao što su tipu venuće, da li je fuzarijalno ili verticilno venuće, pre svega je odabir hibrida. Znači, prirodna otpornost samog hibrida je na prvo mesto. Sve onda posle što se dolazi ad hoc rešenja ne daju često dobre rezultate ili ne daju nikakve rezultate. I onda u jeku kada treba da imate berbu, vi imate ovakav primjer. Šta može da se učini? Ako baš hoćete da radite neki hibrid koji je manje otporan ili je totalno neotporan, postoje nekoliko metoda da bi jednostavno sprečili veću pojavu i širenje bolesti. Postoje biološke i postoje, da kažemo, hemijske metode. U biološkoj metodi ima dva pravca. Jedan je korišćenje određenih mineralnih đubriva koja pospešuju, pošto je otkriveno da neka jedinjenja mogu da izazovu pojačanu otpornost, znači prirodnu otpornost koje biljke ima, i samim tim kada se takvi elementi nađu u biljci, a mineralnog su porekla, mogu da izazovu jednu vrstu reakcije biljke i da se dolazi do pojačanja njenog otpornosti. Takođe, te vrste, na primjer, proizvoda ili đubriva u mogućnosti oblažu koren biljke, tako da ne dozvoljavaju da patogen prodre u samu biljku. To naravno traje dok ne dođe do apsorpcije tog đubriva ili do, da kažemo, njenog razlaganja ili jednostavno nestajanja u zemljištu. Pošto svaki preparat i đubriv ima svoje vreme postojanja u zemljištu za koje vreme on se razgradi. Drugi način je biološki, znači određene vrste živih organizma koji žive u simbiozi sa gajenom biljkom. To su pre svega određene vrste gljivica koja jednostavno isplete splet oko korena same biljke i fizički ne dozvoljava ulazak patogen. On se stručno kaže antagonist za mesto parazitiranja. Takođe, postoje i neki drugi mikroorganizmi koje delovanjem na biljku, takođe, kao mineralno, što sam već rekao, neka mineralna jedinjenja, pospešuju pojavu prirodne otpornosti same biljke. I jedan od metoda koji je nekad bio, da kažemo, dominantan, koji se ljudi uglavnom baziraju, jer ako ne žele ništa da urade, pa jednostavno se oslanjaju da će hemija da im reši problem, to je upotreba pesticida. Bilo je to raznih kombinacija, nekad su korišćeni preparati na bazi benamila, pa su korišćeni preparati na bazi bakara, pa karbendazima, tiofanat metila. Međutim, njihova efikasnost nije toliko velika. U zadnje vreme se često koristi kombinacija triazola i azokstistrobina. Odmah da kažem, postojanost u zemljištu azokstistrobina je negde oko 50 dana, dok triazola je malo duže. Međutim, ako želite da radite kombinaciju pesticida i bioloških, na primjer mikoriza ili određenih prouzrokovača otpornosti kod biljke, morate voditi računa da će preparati takođe da deluju i na njih. Pa jednostavno, takva kombinacija je vrlo teško izvodljiva. Ili ćete da radite pesticide ili ćete da radite, posle određenog vremenskog perioda, ali pošto sam rekao da je period razlaganja dosta dug, pitanje efikasnosti je često dovođenje u pitanje. Ili da radite kud puklo da puklo, ali efikasnost bioloških preparata posle upotrebe hemijskih je dosta mala i ograničena. Šta bi bilo najbolje? Pod broj 1, odabir hibrida. Hibrid ili kalemljeni paradajz na neku podlogu koja je otporna na fuzarium ili verticilum daće vam najbolje rezultate. Ili prirodna otpornost ko poseduje.
Drugo je obavezna upotreba mikoriza. Znači svi pravci u zaštiti kod ovakvih tipa bolesti se svode na preventivu. Nemojte očekivati da će vam posle 2 mjeseca od rasađivanja biljaka i kad počnu se pojavljuju simptomi, jednim magičnim čarobnim štapićem sve to biti rešeno i sa jednim preparatom. To ne postoji. Znači jednostavno nemojte se oslanjati na takve mogućnosti. Uradite 1 do 2 puta mikorizu ili neke organske proizvode koji će mu omogućiti da ne dolazi do infekcije same biljke. Ali ponovo podvlačim pod broj 1 upotreba hibrida koji su otporni na ove bolesti. Takođe, postoji nekoliko više rasta tih patogena. Kod fuzarija imamo tih 3 koje se trenutno u opticaju. Znači obratite pažnju na karakteristike samog hibrida. Često se ne obraća dovoljno pažnja, ali kad kupujete seme, obavezno pitajte da li je otporan ili ne, jer od toga zavisi vaša proizvodnja.